Obuhwezo obu burumu esoforiya, entundubare, emiceka, sabuni hamwe n'ebindi okuruga omu kitongore kya Uganda Red Cross Society aha bantu barikwingana bira basisikarirwe ebintu byabo bwanyuma y'omugyera gwa Nyamwamba hamwe n'endijo kuboga omu district ya Kasese. Lieutenant Mate Magwara ori omwezi wa RDC wa district ya Kasese nagira ngo abatura baba batarinzire by'obuhangwa omugyera gwa Nyamwamba nugutekwa kuguma nuguboga mpaka ensi hwireho. One that Nyamwamba River will continue to flood for many years to come until Jesus comes. We have to respect the environmental laws. This requirement that you should have a distance between the river, a distance which is not having human activity. Balike kutema emiti ekirengeserize nabaza kuhinga bahingeje bakozese emicika balike kushisha ebyobuhangwa kuba ebintu ebi kugira kala injure kegwa konka mize kaga guma mu misozi konkati tigine okukwata gakwija girukanga abantu bahinga bazana nka aha mize honyine amigera bagume bahurikize amateka ga government. Frank Namara orukuruga mu kitongore kya Uganda Red Cross Society nagira ngo uri muntu wena akire kuruga yakirukangira abaturaba. Season iri kwa konka ebizibu ebiresgo mu gijinjura nyamwingi ni byingi interero muranga ba partners n'abantu bona kwirukirira abantu abine obuzibu oburugero mu jagamizi mingi. The where these streams were passing, people have gone ahead to construct, even seeing the boulders. So we are saying leadership should get serious. Whoever breaks the law should be arrested. So tuli wano kubera nga tuddukirira abantu bibiri abasinga okukosebwa kubanga abo begwa kosanga guboze basingako wane. Naye twalonzeemu abo abasinga okukosebwa wamu n'abo abasinga okubeera nga bali mu bwetaavu ng'abakadde abasingo mother n'abaana ababeera makaboka. Abaturo bwatubara burukureka kwejumbira mu kushisha by'obuhangwa omu district egi. Omugandi abahangwa mu byokurinda by'obuhangwa begisire na district ya Kanungu okongera amani kandi abantu bagira ngo kurinda by'obuhangwa nicyongera abantu bahangazi. Okurugera Harbano Behabat omuhangwa mu byokurinda by'obuhangwa omu kitongore kya African Community Conservation and Research Resource Center nagira ngo kurinda no kugaruraho by'obuhangwa nicyongera obuhangazi. By'obuhangwa azo rugana rw'hina aho babaga bari kurwita twarureta twayihaye obuntu twabubyara rwamara imyaka 28. Isi rugano rwamara imyaka 28 tukarwihwa leti bahira obuyabira ari kucorwo bweyi iyo nayiro bustamp buna bija nabutaha. So tuna supporting such initiatives by giving guidance, for example guiding on policies is relating na tourism. Ebi bishakirwa mu nyishengera bwa Kinkizi West James Rugikaberuka aruko MTN zarwa abantu abangu bongera habyo bahangwa mu kugarra imibazo no mu ikagwa oxygen mu bantu. Jonas Africana omumbugwe ndaza kubaretera embibo yamwenda kukibyara. Gashakwa Gilbert Muhanguzi hamwe na Hweza Wilfred.